Hello guys, this is Donuram Yakso and welcome back nojotono PHRUNG YouTube channel so. Ke faidi tino chonchi videos tanai lefina. Tinini videos nojoton ba panda bari ke samuchu mona yang asa keo. Ke tinini videos ke ha je PhonePe use ke tone romba panda wose. PhonePe le chung joto se use keo, ang pho use keo, no pho use keo, ake tre phone use keo ye chung simayo. Ke boni ba panda tini ang PhonePe no tuiye sisa nono bo video sop no ko nai. Inke tinini main topics ke bose je chini PhonePe UPI password. UPI password himo ke je japo chung transaction khe khosis kango chung password marimo abo password thai broi de ha thai de ha ke tongo abo password no ke UPI password ba transaction password niyo for example nong nini klapa bre pano rang de hoi ha ke mobile recharge de kheri ha TV recharge de kheri ha ge je ja transaction ke nai phone transaction khe khosis kango chung chini password mario chini UPI password abo UPI password riang hasingke nung transaction se khimeye kabuna no yo UPI password inka abo UPI password se nung pawi tha hasingke chung chini je ja transaction kheonai samung thau ye thau kabuni ba pando tinang bo videos tuiye phaiha naro trele samung thau ne ya bo videos na pemani ya go hasingke noni UPI password pawi thau phon ro chi snamye laphaiyaoh nai ba ni videos na nai pemani ya go ke phaidi tino chochi nai lefina chungchini UPI password PhonePe ni UPI password ba transaction password pawi thangke chung abono uchi ha Brekhe ye password ta snam ye la nai Brekhe chung password slay la nai taw chung nai lena bo video so ke phaidi taw chung videos no raisa na videos raisa khosis ka wa no ke request ki no ai ni channel so phait taw ni to hasingke channel so subscribe keri di ka bun login notification bell icon press kiye notification on ke tindi abon ke tribis ka ngofo bodi ke samu chuma videos ron ro ai channels de yo mai so phinai ke phaidi taw chung nai lena Brekhe ye abo process ron no kheu nai Brekhe chini password no slay la nai ke phaidi taw chung puilawo mathang nai chini PhonePe no nai nok tham bo PhonePe tongo ai thio PhonePe applications ke taw chung PhonePe open ma ke nai ke phaidi boro click ke taw chung khosana ke taw open ke ha open ke chung sa wait ma ke nai de boro ni login password sai nai boro ai fingerprint tong mo ye ang fingerprint use ke ha ke non login password ke de ke ang boro login ke ha apps login ong pai ke chung mama ke nai taw na ang ke ha balance check ke no nai de buy ni account ang select ke nai inke taw ang balance check ke nai de balance check ke ha balance check ke bodi ke phai nai de wrong beam UPI pin he bai ko ha abo ke matang se chung chini UPI password pawi thang chini UPI password chaya ke bodi khiye problem non thio phaiye to hasingke nrau bono ma kheu nai taw ang nono phnu ko nai inge chung kheu nai ba pando jang chi ma vi rau bi nai home bo home section no phaidi home section no phaike nrau tolawa nai khlai hasingke no nai bo mai mani ye tongo bo tolawa nai de mai mani hi tongo boro click khedi ge click khe pai khe chung sabono scroll up ke sadi inge sakadum sake bo nai de ke ha bank account he tongo bo bank account mo chung click ma ke nai ke phaji to bo bank account mo click ke na ke click ke ha click ke nai de boro jeni ni capsu ho account link to pa ha boro phai nai inke bai ni nai de last so ai account number 8874 ro nai nu to na ke boro click ke de bo general ni account to mo general password pawi thangmo no ni UPI password paw thama ba account no click ke de ke boro ang click ke nai click ke pe ke nai de boro option phayo bo nai de pa hani ni account details no nai inke bo tola nai de beam UPI pin himo inke bo ke ha reset ni to ke ha change ni to inke chung mama ke nai chini password to already chung pawi tha ha to chini password to sia ma ja ma ha ke ban ba pando chung sia ngi tha sing ke chung chi ha reset ma ke pin password reset ke nai ba pando bo reset hin to reset ke ko chi te ha chung password snam phimo inke bo reset mo chung to click ke na reset mo click ke nai de boroni ni debit ATM card number sai nai last 6 digit inke no ni ATM card ni number no ni ATM number last ni thaido story de inke phaidi taw chung story na taw ngai ni ATM password story nai inke ngai ni story pe ha story pe ke boro man year ma sui nai no ni validity no ni ATM card on nai de no nai no ni validity man year tongo expire date aba ma boro master nai inke taw ang boro story nai ani expire date inke sui pai ke bodi ke pa ha nai sui de
kaham ke non ATM o check kiye suidi suipai ke chung mama kenai bo continue mo click ma kenai now ATM card rimo abo noni je account by link ungmoma ATM card abo mano now boro mari nai abung yamani tre juda ATM card noni account ke bujuda ATM tre juda abudi ke juda ko ye boro suihan ke boro no khela ma yone abun ba pando je nong bukti ma account use ke abuma account ni ATM phone ni nang nai abun ke se bo process no nrok ke me inke boro ang pa hai ni ठीक stop pe ri ha stop pe ke bo continue ye to law to continue mo click ma ke nai ke phaji to continue mo click ke na ke click ke ri ha continue mo click ke nai de to ke ha OTP fainai no ne je register mobile number o no ne account by link to mobile number o ke ha OTP fainai abo chongma nai sinai OTP message fainai ke nai de boy thio already message fa 736451 inke bono tawang boro story nai inke 736451 ke boro thik ke nai story ang tawa nai nai 736451 inke stop ke nai de boro right symbol by ko tha tik ma inke boro ke mama ke set UPI pin hi to bo set UPI pin mo ke chong jenung Brekhe password ta snamla nai jenini chumodi ke boro thai bri snamela di inke tawang snamla nai ani password bo ke password ta song inke snampai ke nai di boro thai bri choose ke pe ang inke bo tolawa right symbol to boro click ma ke inke nai di confirm UPI pin tre waiha uche ha confirm ke di sawo confirm UPI pin ke tre waiha boro story di jenini password ta no snamma abono boro bo uche same to same je time pu skango nong set kemo abono boro tre waiha story inge stop ke chung mama ke nai bo right go chi click ma ke nai inge click he ha click he pe ke nai di bodi ke sa somuina pe ke nai di beam UPI pin successful set ongye tha inge ta okay successfully set ongha chini UPI pin inge nai di tawa no ong do hangya ko balance check he nai time for no skangole balance check he no ha arfole wrong UPI pin he sa to UPI pin chaya he sa to ke ta chong nai le figure na chi bo videos nai de totally ang mohau ko skip ke mokre no pa ha se live ye to no kama ke nai ye chi mai nai yang asa kyo ke tawang no balance check he nai home section no phai ha inge nai de home section no phai ke bo bank balance ni to bank balance mo click ke nai inge bo ni account no select ke nai select ke pe ke boro tawang je password ta ang snam lama bo mana boro sui nai sui pe ke right symbol click ke nai fetching bank balance song to nai de already tawai ni balance so ke ha bank balance fetch successfully now nai nokna bank balance already okay ha that means chini UPI je chung password pau thamo aboma pho chini chi te wa reset ong phi ha ye chung simai ha ke bodi ki chung chini PhonePe ni UPI password ono pawi tha singke chung bodi ki slide lamayo chung ma tension la to nikre no siang ye tongke bodi ki nrau pho ke lamayo tinini videos le basono nrabo videos so samung chumoro ma hasingke non bo pandawa ke nrau channel sa subscribe kedi ke tre videos no bo chayo hasingke likes ke ni tapodi ke tre mini klapa bra parobe share ke play tonde ani channels videos rono ke nrau be male finai trick ke ha videos so discount tre bode samung chuma videos tuiye phai finai apo chi nrau be male finai tinini bo pandawa le basono jotono khakcha ha